खुलुमबाय भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजोफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बियो फैयै फैयै देग्लाय 17थि बोसोराव आगान होफैबाय आरो बे देग्लाय बोसोराव जोङो सेप्तेम्बर दाननि 21 खालारनिफ्राय 28 खालारसिम नैबे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानो थि खालामनाय जादों। जों गोजोननाय मोनदों जे भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जि जथायै बानजायनाय जि जोलुर आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय जोंखौ बेवहाय थुलुंगा होफैदों। जोंनि भेरगाव ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि बे जिथु मावफुलि लानाय बेवहाय नुजाथिफैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगाखां होदों आरो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाय मेन उद्देश्यआनो जादों जि हौवाफोरजों लोगोसे आइजोफोरखौबो समान मोनथाय मोननांगौनि माने मोनसे लामाखौ नायनानै जिहेतु जों बयबो बुङो माने आइजोफ्राबो समान समान हौवासाफोरजों माने मोनथायखौ मोननांगौ आरो बेखौनो नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाय जायो। गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो अल इन्डिया इनभाइटेसन टीम हिसाबै गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय माने टीमफोरखौ इनभाइट खालामनाय जादोंमोन आरो देग्लायबो बै थांनाय बोसोरफोर बायदिनो देग्लायबो साबसिन हामसिन जोङो मोजां मोजां नेशनेल माने टीमफोरखौ इनभाइट खालामनानै दिनैनि जानो गोनां जि 17थि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथियाव खुंनाय जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो माने खुंनो माने साखाफारा जादों। आसा खालामदों माने देग्लाय बोसोरनि जि जोलुर बादायलायनाय सिगां बोसोरनिख्रुइ साबसिन जागोन होननानै जोंहा मोनसे गोसोआव फोथायनाय दङ। आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव माने जोलुर बादायलायनायखौ नायनानै गोजोननायखौ मोनगोन आरो बयबो जाहाथे मददखौ होफैगोन आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। আচ্ছা নমস্কাৰ। আজি भेरगाव आঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ সহযোগত আগন্তুক সপ্তদশ বড়োলেণ্ড মাটিয়াৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যনৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা আমাৰ भेरगाव आঞ্চলিক এপছুৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে বিষয়ববীয়াসকল, আমাৰ আচাৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, আৰচুৰ আমাৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নেতাসকল, কৰ্মীবৃন্দসকল, শুভাকাংক্ষীসকল সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে এইবাৰ আমি भेरगावত সপ্তদশ বড়োলেণ্ড মাটিয়াৰ মহিলা ফুটবল আয়োজন কৰিছোঁ। অহা 21 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখত আমাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব ছেপ্টেম্বৰত। গতিকে সকলো ৰাইজৰে আমি সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে আঞ্চলিকসমূহে ফুটবল খেল পাতি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য भेरगावত ইয়াত মহিলাৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মহিলাৰ প্ৰতিভাই যাতে স্থান পায় তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দি আমাৰ এই भेरगाव আঞ্চলিক এপছুৰ সহযোগত প্ৰতি বছৰে মহিলাৰ খেল পাতি অহা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অন্য আঞ্চলিকবিলাকত অকল পুৰুষৰে খেল অনুষ্ঠিত কৰে। আমি গৌৰৱান্বিত আমি এই খেল এখন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নাৰাখি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়তো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যেহেতু এইখন আমন্ত্ৰিত খেল হিচাপে আমি কম্পিটিশ্যন যদিও অনুষ্ঠিত কৰোঁ, ইয়াত নেপাল, ভূটান, মণিপুৰ, মিজোৰাম, আমাৰ গুজৰাটৰ পৰাও টিম আহিছিলে, বিহাৰৰ পৰা আহিছিলে, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে বিগত বছৰসমূহত। এই বছৰো আমি নিশ্চয় তেনেদৰে আমন্ত্ৰণ জনাই এখন ভাল উপভোগ্য খেল
সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা বা উপভোগ কৰিব পৰা খেল এখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য 2005 চনে আমি 2005 চনতেই আমি অসম ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা এটা দায়িত্ব পাইছিলোঁ। আমাৰ যিখন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ছিনিয়ৰ মহিলাৰ খেলখন 2005 চনত ভেৰগাঁও অনুষ্ঠিত হৈছিল। তেতিয়া ইয়াৰ উপস্থিত থকা বহু সংখ্যকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই ভেৰগাঁৱত এখন মহিলাৰ সৰ্বাংগা সুন্দৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ ধাৰণা এটা সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই হিচাপতে আমি মাৰ্টিয়াৰৰ সোঁৱৰণত এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আজি 17 বছৰ পাৰ হৈ 17 বছৰত ভৰি দিছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে দলে বলে আহি ইয়াত যোগদান কৰক। শাৰীৰিকভাৱেই হওক, মানসিকভাৱেই হওক, আৰ্থিকভাৱেই হওক সহযোগ জনাই এই খেলখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। जोंनि भेरगाव बड'लेण्ड मार्टियार वुमेन जि चेम्पियनशिप ट्रफि बे चेम्पियनशिप ट्रफिखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 27निफ्राय 28सिम जोङो खुंगोन। बे जि जोंनि आइजोफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय, बे जोलुर बादायलायनायावहा जोङो जोंनि राष्ट्रनि विभिन्न स्टेटनिफ्राय जोङो टीमखौ लिंहरनाय जायो। देग्लायबो जोङो बे एखे रोखोमै जोङो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय टीमफोरखौ लिंहरनानै जोङो बे खेलाखौ फाथिनो नाजादों। जोङो लाहार फाहार खालामनाय दं। बे हिसाबैनो दिनै बे आरसि अफिसखौ बेखेवनाय जादों। दिनै आं खावलायगोन बयखौबो जे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे जोंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ हेफाजाब होगोन। जोंनि गुबुन गुबुन दल संगठननि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि नैबे ओनसोलनि भेरगाव ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लाफैदों। आं साबायखर बावहरदों बयखौबो जाहाथे बिथांमोना बयबो जोंनि नैबे खेलावहा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। जोंनि नैबे थांनाय समफोराव जेरैबायदि भुटान, नेपाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज'राम, गुजरात, बिहार, वेस्ट बेंगल बिदि गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय जोङो लिंहरदोंमोन। देग्लायबो जों नाजागोन। जोङो सानदों माने थांनाय समनिख्रुइ जों देग्लाय जाहाथे मोजाङै खुंनो हायो, मोजाङै जाहाथे बारलांना होनो हायो। बेनिखायनो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद जों बिहरनाय थाबाय। फैगौ जि 21निफ्राय 28सिम जि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बेसिम बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरनाय थाबाय।